Ner malakan yam kanasan content baro isin bakhalin gwasme kanwar online TV channel kajen gwasme gore jen o mi jiram jedit kanwar online TV channel gore jen o jendere na me der jen yak nasan ko ken gore jen o der subscribe ka der notification be alert je trying ko mi shete kala te ci bende kan chamala shubkeje ler banlen gwasme ta dana ci Uganda shikende ci kana jagre wi ka South Sudan keje ban right ka ta dana sha espele mayo charge demoted ki charge gaga lotalam balat right now in kum espele mayo kirma yadit gwarno kirma yadit we kami banwari baka terrorize ki baka nak ki baka nyot mandan der nyot ka ku teleram bikale lwak gwaya ban leram ban jelinkel please nyakani ko kien ko bilarity bikan chuachup kaka gwaz dan paiga break bantin kono lat ko dien kajen lere me bekon kelin ko ngai kona gwano kajen gwaz mo South Sudan shinmeji kolin ne gwaz dan te ko South Sudan be pen right now already a Japan kon kum South Sudan chiro de long ka jej karwade kum South Sudan chiro de long ka gang karwade chukom lar kum South Sudan kum jane kum dinka government chikar long ka jej karodian mnen yan ma gwada mena gun mishal maozi gat yowere kuga Museveni ajen gat kwaran chale Museveni ka Uganda shangaje gwano shukum kirma yadit she kum Uganda she deploy re which ka Juba kire which ka South Sudan amrai kona tama kum Uganda jabur ka torbiyele ka tidit kamechi dit dio shame shagana already so ngayin manan to shaka deploy kan ile to alamen yam very clear magor no brand baje lin ka jan larame kimen backup ka kuma Uganda right now mission dien michwin mo na ngaje tam right kono wudame wud Uganda amene gan Museveni ne me raje shagor cha aje ko win mon kelio shangaje manana shagor shamandanen hukume dung Uganda mo welat ka South Sudan cha jang hajo already chan mandanen chalat gwa chan je kulinkel ajenene our mission in South Sudan has just begun ajene wudare wi ka South Sudan tuk ne nije no bnewe ajene like mishawo no lorno akane chine be kana chine benisha jene yen tuk daje bene benishang mi jane shol kirma yadi do bene benak bene banana ko we got nothing to lose, that's what they're saying can tell mu kana lose peken ko cha mo you they will carry out the work ko kana to continue boka ka kan de ni Uganda bo chiga de ni chiga ne de chicken dear ka by the way so these are the people chiga ka worker mala around no employ ba ji employ yo chulu let jan tada chirma dong ye nang kwa de kwenta me bi yo bika me ban mi chi pul Japan video yo che talk you are done yenta dana to ka de Uganda jan dan let kana re which ka Juba ki ga South Sudan ka jan gwasme ne ti kwa ka le use kirma yadit me goro benwari ba ka nyoko mena ka shit ka me shalat ka shanka wal bakel ka pai dokome ron kin dangraw jan dangraw de de pan ka ja men shalat gwasme Ajene, I want to offer the Y Army an opportunity to surrender to UPDF before it is too late. We seek brotherhood and unity, but if you dare to fight us, you will all die. Joga Jason Bor, Joga Nuer, and no qua surrender. Surrender, Ramalat go ngaku surrender, Jonji no Lena make a pin, Berka Langa, go Bajipal. Bajipal, Beneti Yen Baga Yen Ke Benet Naga Baganak. Ka baramatel dwer ka do ba chegwi keje bejepal so that is what they are saying muju rana jin ku surrender by the way she pel bang ramichi surrender ramichi dwal gaji already kaje jen borshi kan dwal ko ken they got nothing to lose chicken gori position gor ken obuga wedian dorien bikan ledeka that's it so kula larna nen gudame ajene be yen dial nak no yana logo no be surrender I will kill all of you or you will all die. That's what he said. Mozi got Museveni jenene wede benwere bag betreten nekaland dung South Sudan she first time choma yana neme jen diodian 2013 2016
kajen 2025 ngai kon men leden kiro en kumen me kume Uganda men cha nangre wech ka juba so men biale ngwasame ala kuma kiro yadit ya fail. This a failed government. La power in luang den te ka kuma adun Uganda power ata ma chelate ka kiro yadit ci do ma todo long bu kuma kiro yadit ba pen ko en de janala de kiro yadit cha kan tel mu luang alat cha jala trust jen guyen mo we trust ni kuma dung Uganda te gweron wo dong de kan korde kan luang batela korme luang kan ko ken chikan wo luang ajen miet karwada ajen no bukan na bukanan ajen dan ngai kana ban mi che ben teka ku kana le nyor ka jen bor ki halen wore chikana de luang men kula tuwagan tema gwatan kontin gor kono nakan wartan kede rek ne en war mutaka luang ka tire jane right now special bor ko dobran shalar yangoda kan information ko ki bor kan ben bare raje tiang e to ko raden o toy la kan duelo big don kan duel kam kana raten kwale kuje no ngum shore lat men bi ngai ben network teleja so mi tin network tin dong de kon ngaji no ngutu ko so tel mi shala de ken so nyong mi jera mi ling raje me ka ti bor right now gorma nana tok jangna jakko ba jangach na ci direct ko lat ko den but information the content be kan be jana ko ngai kon kum Uganda and to under influence of Kirma Yadit Dinka government. So whatever they're going to do is to wipe out Nuer like Nuer use skin Nuer wayame. So mlero da me ko kum Uganda re wika South Sudan re benerik ko bigo wonyam ko na me chabu thokar wade kaka can they have 40 days they will move out. Shangadan she contract in to ko it is contract ne de pegane ga yo dich dung SSPD apo chetelwang la de ke Kirma Yadit de ke made by the way mwane it no ngaja Uganda no ngaja alaken she could de chiga kan de content chale national army ken ke de ne jane la ke civilian te sha ko mo ke uniform ne te jelga tribal mindset dot ko ben de ni diala ko ken kon la de ni jane kan kon ja ko mate kwal to kon ko le chole is South Sudan people defend force very soon baje gerne me because those people they are not fit jalgan ka mindset jane chicken lene South Sudan ka let kan jang karo de ne ka ajem ne ni na metamo kwa de indi ti kwa lo no cause chicken along they are not trained but they have guns no taken ka match that's it tell rin me kuje me la jang so kuje mo jang ka jan gwasa me shike fail they are not going to fight anybody jan with Michael McQuilwes ko ja non span alo teloid yes ka konne content ku nasir ku ne bomb and then ngum de ne lel ke enemy tien ke enemy line gwaze dane bogan tenta ga tiketen enemy line de anyok de ne sha kef jare wika nasir mamon bianga nekene de niken te konte cha no wika nasir but tel mi cha lar kwidien chiga kan boken ke lokana wobika en ka rescue kwara kuje no ta dana kushie man ken kula feel ke je mo kwa gat ken content te ka de ka SSPDF kwa gal nak gor ko de ka nak lor ko poinen kum ke me yadit especially ken chiwo defense force jilodin je by the way they are jealousy of this people tin cha rescue tin cha evacuate tin gor ke de evacuate bo jet loidin ken ngum ken yelu ke general majurkel so namo ramila share human ram mom they feel that way ne de can core the shalok okay de gujide de la ngodo no kuma na mo diere ke na che diere jen mukne ne mo ko de den ko lo no ko sha kana no shi jech andana la jejde SSPDF nying jandi ni janan kontin te kare kor ten ko lo use ke benefit en Kirma Yadit chege gujen hotel mutokaka. The only way to survive and find Kirma Yadit this year 2025 but survive through through UPDF Uganda People Defense Force. That's how you're going to survive. Tell away dodien
so en kwadame mi cha gora gat Museveni me emas ledeje ko bikir ma yadit betek moy karo tama ci kir ma yadit ya fail chana men jen wana ka spele mayo ke jen gwas me ci tel mi bikan lonkalane spele mayo okay no je spele mayo ke jen gwas me cha ka dismantle okay no cha tonkien cha ka tul reason to kon kan war ngwanta cha yena tama cha ka yena kir ma yadit ka kana ngaje no ba ka chang cha ka lun bo ngode sia ngaj me chang me cha ne jendang ro cha ka yen chwa tanin cha ka lun ne jendang ro ti baran tama ngone de ngwan ngut kare ja ngai kon no ngut potka ngode re ja honorable potka ngai kon no ngut kwedi ni dung espele mayo ngode ja ngai kon no tene ko ken shop ka jendang ro marin dial dio ja ke woni am ka kar tijina tama ka jano woni kem yadi we ko gonya ken en wo ken matken ke jechen bor ki hale jen mugene no ku ken nasar ku ken la nak ku kana naktino so munyo da gwano espele mayo this time chen war shaka bu loka time me mi chonka no won me daga chonka no ware but she can be insist ko she can go become a part of mandana talk ko en demand kwa demand she can ka hale ku demand la no go ne unify force lokir ma yadi de mo so ajen use ke ma yadi de jen tama against no ko lara jen o yen nok gana kwa support kwa chunga kel pale unify force another thing men cha la de long ne one de la right ka parliament che kala ke ma yadi che lara mane dong tel mi shala mal tel mi shala mal mi ba man tain ke rebel tel mi shala unify force mi ba man deployed kir ma yadit liade jen ba kuin gwen ba ja kulla da ke ba kuin kwallat tel mi radian UPDF Canadian content kwa program kwa je fuel ka South Sudan so kajan gwas mes film my hotel they are not going to survive this cause ta tonken chagatul and in 18 content as film my hotel content chitere wike juba ket kemesha amir Simon Gadojwal ka spell my kit gwang faction no Canada konashimir shu mateka Dr. Emma Chara kane content core re wike juba shengna men chicken tek dia chicken top ko de kan let ku malka ngore kirma yadi chamal che gor kirma yadi gor no kor gorno jana ajoj ka kor jemnen yen montama ko another jana sa ko nyoko mu ko ja cause je la do re ka ngade ka nasr kana lungashuk gwatya gatya kanakten ka ko bom ka man me shaban class the bom shaban kwa children kwa gale naka jan point the president kir ma yadit so ana me correcti ben ka kir ka gwasan be shi correcti ba pele ka ba ko right now all the evidence are together already tinu do kir ma yadit naga Nuer once president of Uganda troop in South Sudan number 2 the use of cluster bomb against Nuer civilian in Nasser and Lungachuk so titi kan dial nyo the jagwa no she's kir ma yadit cha crime cha committed me baje held responsible ka kwida me a change biatama a change by justice baje delay eventually it gonna happen baje yigorno baje ka kan duarati okay kamishi livni jane yo be shuwa ko 2025 kir ma yadit due to his sickness I don't think no be 2026 baje chop but pega 2025 ta dana take jamone so she held conditioner when jana wejek it is deteriorating right now and you kir ma yadit woni jen kam dita jenen yen ma chura che jalwang pega kam cha lara kwena ngoga lelera so kir che gwada cheben kir is going ajan man biya kul ngaje no number 1 dien wuda me bega kare wech ka juba mo mishal keno maozi gat Uganda kana me jen bere wiko ba kwer ba jebeto beteten shiga 40 days to bugate kamare wiko juba it means that everything will be implemented and will be put in place by them ajenen yana mone nanke tangne tongwan nanke din medi nang jere wich ka juba even airport take anywhere
ko biken kid mayardit bikan dana bi succeed bikan laslet na mo nyu da jagwan go chiaspele mayo chetel go cheteltet man chalke tuman peace initiative is zero at the moment telam lat ken tuman peace initiative akane de konde loke 2018 peace agreement me chakula destroy entama and yet still la international community lat ken no telere ga ba revitalized peace agreement e chata in 2018 ngode ba jealous but cha jealous right now my ceasefire jan Uganda mcha no ne we ka South Sudan ngum le kan there's nothing so ku kuche mo tell me shall ceasefire at this moment and yok tell me shall peace ko che South Sudan ku mede che Uganda che non kala na South Sudan ka jan kordan be to gan me so lar yeme tin kon lat ka rodian rikin kon to re wij bor yade gore jan obi ngach ngono to gon be nyoko non tin kon lat ka rodian ko gwasen be ya tagamal